I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po samom naslovu, od danas znači počinjemo s nečim novim, znači počinjemo s našim nekim kao kako bi se reklo, našim malim putovanjima u kojem ću vam ja pokazati sve i svašta, svu ljepotu prirode, idemo znači svuda. Sad smo konkretno kod mene u Štaglju, konkretno iza mene s vrata drvena. I sad ćemo se znači obući, ići na put. Kud idemo prvo budete saznali vrlo uskoro. A sad pogledajte jednog tam gosta koji me jako čudno gleda. Vidite, gledajte kako me gleda, ukipljena, bez imalo srama. Halo, si živa? Ne doživljava me ni 5%. Ljudi, ja mislim da sam spreman za put, tako da idemo. Evo ljudi, kao što vidite, mi se bližimo našem cilju, još samo malo i blizu smo. Šta je ovo nešto okrećeno? Šta je ovo? Upao sam u blato. Gdje sam ga ja? Ne smijem ga prebaciti u prvu. U protivnom će Milana si skočiti, to ne želim. Gdje Cuko? Cuko! Ovdje Cuko! Ja skoro u grabu zaletio, grabe su jako blizu. I evo konačno hlada. Inače ovo nije daleko, znači par metara sam od moje kuće, tako da ono, pa samo pravo. Još malo. Tu nema nigdje lada. Amo ja ga moram prešaltat. Ups, kak mi bude. Idemo. Ajde, još malo. Ja plus 40. Evo hlad. Hlad. Evo ga. Stigo sam. Ljudi, ja u dugim rukavima još prsluk nasad, tako da ono, mi baš nije ništa do u cilj. Ali eto, ide se. Da i vi neš gledate. Ostavit ćemo tamo bicikl, valjda me ga neće nikod maznut. Gore je šumam, kao što vidite. Mi bi se tam trebali sad uputit. Inače, znači, planiram dosta ovak klipova snimat ovakih. Ja malo spuštam naočilje da vidim je li ima iđe koga. Ipak neko da po svoje livadim. Okej. Tako da ono, šta se vamo desilo. Jel imam kaki prolaz, pa da vam pokažem. Ne ulazim ja vamo, gledajte. Vidite ovo što zaraslo. Tu ja ne ulazim, ne planiram. Ja sam znači sad na sred livade. I strahna duša za moj bicikl. Ali dobro, tu je priroda, okruženi prirodom. Nigdje nikog i hodam posred nečije tuđe livade i ja idem dalje. Evo nas ljudi, kao što vidite, mi smo na polju, na soji, kao što vidite soja ima tragova od jelena i tako da. Ajme, zgazit čovjek u soju. Okej, proćemo, evo uspješno smo prošli. Ostavio ovu tu kanalčinu da mi je sam znat koga prokopa. Okej, ja sam zbrljio, mi smo trebali doći sasvim sa druge strane. Tam smo s ove strane trebali doći, mi smo došli sa tuđe livade. Ono nije misteriozna kuća. Ona je, kao što vidite, obnovljena kuća, ali mislim da ćemo se mi prije vratiti do te kuće. Jer ja baš nikome ne može vidjeti. Samo cijelo selo, tako da ono, baš je danas moralo biti plus 40. Ali baš danas. Znači ljudi, ja se kuvam u ovome. Znači išao sam još malo više gore u soju. Tako da ono,
radio sam po nekoliko krugova. Ja ne znam zašto, nam je bicikl još uvijek tam. Ne želim se vraćati pješke. Nego, sad ćemo mi malo vamo istraživati. Malo, nećemo dugo. Inače, ovi videi, moja mala putovanja, znači ovo vam neće trajati, ako će vam trajati i 10 minuta. Znači to odmah, ne znam da će vam trajati više od 10 minuta. Ali to vam je samo onako. Ipak ovo volim snimat. Dok ne stigne neki pravi klip kojeg ćemo snimiti, baš kad idemo u neko istraživanje. Sad ćemo ovo istražiti, kao što vidite, to je kuća. To nije kuća, to vam je u stvari nekada bivša škola bila. Nekada. A sad idemo. Idemo skroz vamo, Bogu izda nogu. Jao. A nije uopće zaraslo, ma kaki. Prebacujem se na prednju kameru tako da više vidite. Ok ljudi, evo prednje kamere. I ja maknite naočale vidimo. Idemo. I tu. Jel ima ičega? Ima ikoga? Isto sumnjam. Znači ovdje selfie ću vam malo razlušiti. Vidite neke daske. Ovdje je šuma. Ovdje su neki crijepovi. Ovdje je sve zaraslo, znači. Što ne prepade, neka tegla ima tamo. Su neke tegle. Inače, unutra smo mogli ući, ali više ne možemo, jer vidim da su obnavljali nešto. Ovdje, znači, bukvalno, vamo tu, kao što vidite, tu negdje, me je jednom prepalo jedno bure, znači jedno ukleto bure. Opa. Podjavim se, inače, znaju kriti svakakve životinje. Znači, tu me je prepalo jedno bure, mislim da je divlja svinja. Znači, nikad, znači, im nešto strašnije. Znači, toliko sam se prepao da sam odletio. Znači, ovog tu prije ne bilo, znači. Ovoliko to da je zaraslo, to ne. To zasigurno vam mogu reći. Od tog nije bilo. Dobro, tam nam je bicikl, vidite. Bogac, jadan tam sam. Tamo jadan sam. Dok mi istražujemo. Idemo dalje na naša putovanja. Idemo dalje. Tako da bude sve snimljeno. Joj, ovo je ulazak u šumu. Mi je stršen, mrzim stršene. Dobro. Znači cilj ovog prvog videa, znači ovo što ću vam sad izbaciti. Ovo vam nije sad cilj da bude nešto zabavno, ja vam sam snimam. Ja sam ovo mislio malo obići, bjež od me stršo. Da vam pokažem, a u drugoj znači epizodi naših malih putovanja će baš biti istraživanje jednog mjesta. Ja vam sad površinski sve prelazim, tek toliko da vam dočaram šta će sve biti. Znači ovo ćemo mjesto još istražiti. Kako to? Znači imat će se prvo ovako. Znači prvo ćemo istražiti, znači u drugoj epizodi. Zavisi, ako ovu podržite, ako je baš dobro podržite. Idemo, znači, ovo istraživati, idemo u krug, probat ćemo čak i ući unutra, mada sam ja bio 100 puta. Znači, to vam nije ukleta kuća, i nešto slično, nije napušteno. Unutra je komotno. Znači, prvo ćemo ići tuda, istraživati korijenje. Ovo, znači, slično što ste vidjeli. Ja se kuham ovome. Onda idemo tamo. Tamo ćemo ići istražiti, pa onda idemo na još jedno mjesto. Znači, imamo toliko toga. Ali za 100 subscribera planiram otići, znači, nekud još gore malo dalje na križanje. Da vam pokažem još par mjesta koja su, znači, prelijepa. Znači, ima jedno mjesto koje je prelijepo, ali je jako daleko. Jako je daleko. Tako da, tu je naš siroti, oronuli prijatelj. Ali ja bi se kladio da sam ga ostavio u zraku. A ne da je bio na putu. Čudno, jako čudno. Ljudi, kao što vidite, okrećem našeg gospodina bicikla i krećemo dalje. Ja, ovdje su sad mali brijegovi. Pa sreća da imam amortizere, pa znate, ne mogu nigdje ostati.
Evo nas malo u prirodi sad. Ljudi moji, ovdje je prelijepo, vidite. Ovdje je prelijepo za bit. Mada sam se skuho tamo. I ovoj klupica. I ovoj malo sjest. Znači ono, ovdje ga je baš zakuhalo, znači čekajte. Ovako ćemo. Ovdje je znači baš, ali baš zakuhalo. Znači baš je ovdje. Toliko o mom sjedenju. Ok ljudi, znači toliko što je bilo o mom sjedenju. Ne da mi se znači više sjedat. Nekak mi je ljeno postalo. Aj šta škripiš. Znači kao što sam već rekao u ovoj epizodi, znači nećemo ništa posebno. Znači ništa posebno nije. Znači sam smo išli malo obilazili i tako. Druge epizode ako podržite, ako će podržati ovaj serijal, budemo znači išli istraživati tamo oko onog, znači škole, istraživati malo tamo po šumi, istraživati okolo, možda nešto i pronađemo. Naravno, znači bit će i ovih malo većih klipova u kojem baš nekud idemo, baš nešto istražujemo, budemo igrice još snimali, vidit ćemo. Uglavnom naša mala putovanja su ipak samo naša mala putovanja. Ova vidite jednog prijatelja vamo, jednog lijepog psa, vidite ga. Gdje si, odi. Jesi, peso. Hada. Ja sam najljepši pas. Ma jesam, hada. Ma ja sam Cuko. Inače, ovaj vam znači, neće lat na nikoga. Jako je dobar, vidite. Jel da si dobar? Ma jest. Jesi, dobar si, da. Dobar Cuko, dobar. Dobar Cuko, joj zaglavila mi se ruka. O, imate lijepu šapu, da. Hada, ma dobro. Dobar Cuko. Oprostili smo se, znači, od našeg lijepog prijatelja Cuke. Znači, oprostili smo se, što ja driftam po blatu. Oprostili smo se od našeg lijepog Cuke, od onog lijepog mjesta iza nas. Ićemo, znači, to istraživati, ali zavisi. Sad idemo malo, malo skrećemo, Ovdje ne planiram ulaz. Tu ne planiram. Idemo, znači, sad prema našoj kući. Ipak, ovo ne želim da jako dugo traje. I to je to ljudi, znači što se tiče znači videa, nadam se da vam se svidio, zašto sam opet u štaglju, zato što ovdje bar nema sunca, a i nije mi znači daleko, znači hvala vam što ste pogledali ovaj klip, kao što sam znači već rekao, druge epizode znači ide baš direktno istraživanje tog mjesta, danas smo ipak išli malo, tek znači toliko da obiđemo znači sve, znači ja se budem snimao i to, znači danas odno nije bilo niš planirano, a znači jako je vruće, kad možete očekivati drugu epizodu? Znači, najvjerojatnije za 2 dana, eventualno 3, ne znam sve, hoće vam posla koliko će ili ne. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa, a prije toga ovdje jedan kolega koji bi, znači, s vama se pozdravio, ajde, pozdravi ljude, ajde, čekajte da vam ga pokažem, ajde, pozdravi ljude, alo, pozdrav ljude. Ajde, pozdrav ljude. Ajde. Što neš nikog pozdraviti? Ni mamu, ni tatu. A? Jo, jako se srami, znate, nešto u zadnje vrijeme. Nešto se jako srami. Nije baš nešto raspoložen. Tak da nisi raspoložen. Shvatit ću to kao da nije. Da nije raspoložen. Ništa ljudi, to je to. Znači, lajkite ovaj video ako vam se vidjelo, subscribe-ite se na kanal koliko već niste. Kliknite ono malo zvonce da vam stižu notifikacije. I to bi bilo to. Pozdrav!